want, this ain't what you want. Miss me with that bullshit. You ain't really wild, you a tourist. Be blacking now with the purist. I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi video na ovom kanalu. U današnjoj epizodi radimo pregled Lige Evrope, drugo kolo. Želim da vam napomenem jeste da ako se svidio video ostavite like, share i subscribe. Ajmo prvo napređemo, ne znam koliko pregleda, koliko vi lupite. Nam dobijem mnogo podrške što se tiče fudbalskih klipova, nego samo na teorijama, tako da ako želite snimam samo teorije, a ponekad ove rezultate i to pišite dole u komentarima. Mi možemo da krenemo. Prvi meč koji se odigrao u Ligi Evrope, drugo kolo jeste Astana Ren. Astana je pobedila 2-0 Ren i tako pobedila. Da. Drugi meč Cirih Ludogorec 1-0 za Cirih. Možda se nije ni očekivao ovaj rezultat, možda se očekivalo da Ludogorec malo iznenadi, to jest da Ludogorec malo više napadne, ali Cirih je prvo sve sa 4. minutu, tako da ono, šta ima. Zenit Petersburg, Slavia Prag 1-0 za Zenit Petersburg. Pobedili su tako što je gol postigao Kokorin u 80. i tako odali pobedu. Sljedeći meč Vorskla Sporting 2-1 za Sporting protiv Vorskle. Da vidimo ko je tu dao golove. Prvo, ovo je najzanimljivija utakmica, bukvalno Sporting je gubio od Vorskle u 10. minutu, a onda su prokrenuli u 91. i 93. U 93. pobedu donao Cabral. Ja svako mi je malo drugačiji glas, to je zato što sam zapušen slina, bukvalno, tako da izvinite. Salzburg, Celtic, 3-1 za Salzburg, rešio je Salzburg ovdje Celtic lagano. Mislio se da će Celtic nešto i čujeti, ali Salzburg je uradio svoje. Rosenborg, Red Bull Leipzig, još jedan Red Bull tim je uradio svoje, isto pobedom kao Salzburg, pobedio 3-1. Dalje imamo Karabag, Arsenal, 3-0 za Arsenal protiv Karabaga, jeste da su ih dobro pobedili, ali ajde se setimo šta je Chelsea radio prošle godine u Ligi šampiona Karabagu, pa da, bilo je 6-0. Postigli su golove Sokratis, Sweet i Guendouzi u 80. minutu donosi pobedu ubedljivu Arsenalu na 3-0. Fenerbahče, Spartak Trnava 2-0 za Fenerbahče, svaka im čast, Spartak Trnava mnogo sranji tim, ali dobro, samo 2-0. Bordeaux, Kopenhagen 2-1 za Kopenhagen protiv Bordeauxa. Dobro, pobedili su, možda se očekivala velika pobjeda Bordeauxa, očekivala se pobjeda Bordeauxa, onda vidimo na kladionicama da će Bordeaux pobediti je bilo 1.95, a da će pobediti Kopenhagen 4.50, pa je Kopenhagen pobedio. Real Betis, Dudelange 3-0 za Real Betis, Betis odlični ove godine. U 88. minutu donao je prednost na 3-0 Telo, a još postigao Lo Celso i Sanabria. Bayer Leverkusen, AEK Larnaca 4-2 za Bayer Leverkusen, postigao je 2 gola Alario za Bayer Leverkusen. Anderlecht, Dinamo Zagreb i dalje nastavljaju da roka ovoj Ligi Evrope. Pobedili su 2-0 Anderlecht, tako što su pobedili, ja mislim, 4-1 Fenerbahče. Tako da svaka im čast, dobili su i oni crveni karton, dobili su i igrači Anderlechta. Milan, Olympiakos, 3-1 za Milan, nadamo se će Milan malo da se uozbilji što se tiče Lige Evrope i Lige Serie A, njihove ligi italijanske. 2 gole postigao Cutrone, 1 Higuain. Standard Liège, Akišar, 2-1 za Standard Liège, dobra utakmica. Da vidimo, dobio je crveni karton Akišar, nema veze. Spartak Moskva, Villarreal, ja sam jučer tu utakmicu ovdje slučajno video šta se dešava. 3-3 je bilo na kraju, a Santi Cazorla je izjednačio u 96. iz penala za Villarreal. Spartak Moskva je vodila 3-2, ali je uspeo da se vrati Villarreal na 3-3 pomoću Cazorle. Sarpsborg, Genk, 3-1 za Sarpsborg, iako se nije očekivalo tako ubedljiva pobjeda Sarpsborga, da to nije baš ubedljiva dve razlike, ali dobro, postigao im je 2 gola, nije bitno. Rangers, Rapid Beach, 3-1 za Rangerse i oni su isto pobedili 3-1, najviše rezultata je bilo ovdje 3-1. 2 gola je postigao neki Morelos za Rangerse, tako da okej. Malme, Bešiktaš, 2-0 za Malme protiv Bešiktaša. Eto, osvetili su se za Partizan, hvala Malme, šta sveti malo. Krasnodar, Sevilla, jedno od većih iznenađenja, 2-1 za Krasnodar protiv Sevilje. Ko je to očekivao? Prvo, Kabore je postigao autogol i tako je Sevilla dobila taj jedan gol, tako da svaka čast Kaboreu, kojeg će sad vidjeti slici, taj lik je dao autogol Sevilji. Jablonec, Dinamo Kijev 2-2, ja ne mogu vjerujem da se tako dobro držao ovaj Jablonec, ne znam odakle su oni, odakle su ovi Jablonec.
Ok, vidjet ću posle, Dinamo Kijev iz Ukrajine 2-2, tako da ono svaka čast na utakmici, dobra utakmica. Eintracht Frankfurt, Lazio, utakmica Srbije protiv Srbije, pošto bukvalno postigli su golove za Eintracht Frankfurt Kostić koji je Srbin i Jović koji je Srbin. Onda za Lazio je igrao Sergej Milinković i Basta, a za Eintracht Frankfurt su igrali, što se tiče Srba, Kostić, Jović i Gaćinović. I na klupi, mislim da ima još jedan na klupi, nema, a što se tiče Lazija, Dušan Basta i Sergej Milinković-Savić, tako da srpski derbi. Sljedeći meč, Chelsea Videoton, 1-0 za Chelsea, Chelsea sad ima obe pobjede, bravo bre, imamo 6 bodova. Da ljudi, ja sam muka im bilo dok sam gledao ovu utakmicu, jedno smo pobedili ovaj Videoton 1-0. Srećan sam što je postigao gol Alvaro Morata u 70. Jer lik nije postigao gol od prošle sezone, bukvalno lik ne znam šta radi, zaplako je posle tog gola, ali svaka čast Morati na to postignutom golu i pobedi. Mislim, ako hoćete možemo pogledamo mi statistiku. Posed lopte 69% za Chelsea, 31% za Videoton. Ukupno šuteva 27 za Chelsea, 7 za Videoton. Šutevi u okvir 5 za Chelsea, 3 za Videoton. Ovi brate skoro pa polovično šutevi u okvir gola. Onda imamo blokiranih šuteva i mi smo 11 blokirali, slobodni udarci, dobro, 19 mi, oni 10. Mnogo je bila inicijativa na Chelsea strani, ali samo 1-0, pobjeda. Bate Borisov, Paok, 4-1 za Paok, svaka čast Paok, bravo Paok. Paok je pobedio 4-1, Bate Borisov postigao je 2 gola džaba, a čak je Bate Borisov postigao tak gol, to jest Paok je postigao 5 golova na ovom meču jer je Crespo postigao autogol za Bate Borisov. Paok je bratski klub Partizana i navio sam za njega, tako da svaka čast Paok. I zadnji meč, Apollon Limassol, Marseille 2-2. Možda se očekivala pobjeda Marselja, Apollon je dobar, svaka čast. Da, za Apollon je dao gol Marković, još jedan Srbin, tako da svaka čast Markoviću. Tako da vidimo se u nekom narednih klipova. To je došlo se tiče ovog pregleda Lige Evrope drugog kola, a mi svi na kanali. Ćao!